thir tu te chi bai ule kan lo hriat to thinang khan mamo tu te thian trim speaker pu james lalram liana pongsual lapu ania central zela tang me kani ti kan khria hemi hi apongsual la pu tu jani lalrut kimi chuanin kamu mang mai ani hi depression kan ei wang ka then te ne na ka soya chumi chu chung tan min zota pongsual angin kan kaltir ta hei thudik lawani ti in magistrate ne na tele ama ne na te po ngai dam andila magistrate ne na ngai dam dil na hian chung ke poin khret puina mingan saina ni ti te WhatsApp news group lama te po kan long mu to pujam sa sanchin mi ngai vena loin Mizoram chun thuril tular tak mai ani heti ngan ni ta ka chuan jeni na WhatsApp news ma ninan post te po lo ni to wangkhan channel da te po an phal kan ringa wini heng ka YouTube channel karon da lang ve ani yes he video hi lo mu ngai ka be se tianga yom na san hi ke ma wangania tianga mo pu inin san pu ha ke mo wangania kamu mang mi dang bula kasuya kamu mga rem san min khoi ke matum chin ti in kasuya mase alau dar nu khanin atake mo lau ti fek to min zot pe box ya kare ro kha photo to ka mai to na mo mai po kan te to lo atak takem ya anti po khanin o kalau tiliam ve zel ma ya jangai me ma pu ya chang karing lau shum shum he to ke kan thu ba ya hianin cham lo na tik lo na inai lo ti chang tu su ke zani la ro kimi he kan ya chuanin khongai taka min ngai dam sham turin karon yen tak zet zet ani kamin chu zani la ro kimi ania December when he som pakhat December sang he som he pakhat ania pujam sangya na kan som chang kharon sol ka dewa kamu ma hianin pujam sayanin min khoi kem hi atung china chu midang bula kasoya kasoy kha atak tak emo antia kami bakadin min sot tasika depression kha kanai awang khanin kami min sot tasika atake monti antisya kami bakadin kadel ro kha abuai maka depression kha chwana sa mema chuanin tikhanin aron chuak tikhanin kepa karon soi ta to pa chuanin karon so tum bera chu pujan sahian tin ma min tilwa chuanin min po so lawani ti karon soi du bera chu takani kamu mang mai ani pujan tin ma min tilwa ka karon soi du ani